ya ne basabasa e wo mentife do wo bre osusu se wo kunu enso adi nstamoni bi Boye mantabo so afo Euro set a champion na nsɛmtwerɛfoɔ edin komo efa edabi hui na ya bebo enso edi ewuramu a mempasem wo hene wo de chew pa de amama mpanyini ene Ganafo nyina Kumasi Metropolitan Assembly say omo style bi ba wei ene kasebo a ye de bremo na po ne na poso wo hene ni ama kwancha do zo of mami premier ni mene nana kwabra kese yemfa sie na fe yemfa kasebo no mu nsem no emfa emamwe na enra wo ya amane ne amamre nyina na narodan kwa kufu adu gina ne naso wabankasie ma ye mami Gertrude araba isabatikunu wode dwumadie nyina da ahye nsase wo men yetemboafo pani enche kura mebusumi no mu ena owura kwasie ne yeboa wode dwumadie nyina da nso eba awieye nsenti na ese yesi etubia ne yedibi ahyem yeyi obi ya obesia na mu eno ne yakobo mami din nam so mra chebedwafo no eya amane nyina da nso agye no atomu a na esese wo saye na bra ne mami ekasa ene wo chechemu se ba waba no wode abefo sem ebebo wuram watemu adwuma no mu na tumi aye wano de aboa won wo so mamu nyina mu nchemu no aduasa emienu ene ye court a wo mo de computer eye wono ne ma etumi ekwanimu enu nti we no nyade ebetumi aboa kra enu nti wabai no wo bekangum no de abefo sem aka ho na no beboa amane ma nyina dan so etumi akom toten. Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong, unquote, is attributed to the author and blogger Mandy Hill. It is in this context that as much as the judiciary appreciates the level of investment being made in the physical structures of new courts, we have also taken steps to review all rules of court to enhance their operation and application in digital arenas. Your Excellency, distinguished guests, it is clear to me, as an active player in all the different facets of the reform initiatives referred to above since I joined the judiciary in 2004, that to speed up the efficiency and effectiveness of our systems, so much more is needed for and from the judiciary than determination and avowed purpose. There is a need to expedite the national digitalization agenda to allow for easier networking of all stakeholders. Wey ya mami her ladyship Gertrude araba isaba tukunu sabre wonu ni o my Ghana temboafo pani na ebra wo sawie ye no ano ene ne doctor anane gende wodi ne dwuma ewo gempasuapo no busan se maame na nya ba wi o na kira asem hu no sen Emrano, I was saying people to have access to the law and administration of justice. Now, court to teaching my sunai, that's a grassy akano, court to Daniwa. When you say I was so called maybe teaching my sunai, you know, a Juma justice I need or Chasiano are open to have more court structures. No, your best friend, I mean, expectations say, Obama more court houses, new court offices, new facilities. Also, on to us send a bear to before being access to justice. Second expectation is court delays in the court, no. A man for Gidia, your atemu asimuno. A man echo from Kakra. And Debia, Yaman for Kakano, Conabra, and Nunti Crano, and no discouraging people from making use of the courts. And also, if you say delays, I walk out to be brave, you know, on China, on recruiting more judges, or recruit more magistrates, because if you want to be brave, years ago, as judges, you know, all recruit more. Dr. Anna Nejinde within the Juma ewo gempa suaponumu ora ala kwajo kire maten aka ne atwamo na wo ye dwade ni fridwuma soafo enra wo de nkrata wa fidi nyina dan so de akọ ni pipi atrai kese ni nyina dan se sabre empan da ya eba beda wo e wo pipi amanyoko mu wan ne begina no watu franka e de ama amanyoko no mpinu ne adulonu na ya bato kese a ya ye bekoso no wo kawura no du a wo no mapega nkrata no ho wo no di kan ya wa fele ne de ya wo de ekroye na MPP fo bie apono mu edeto wa na chese busumi no mu ne da ne toso aduonu nsia akopem ju busumi ne da toso aduonu enan se obi a wafa nkrata bia nya ho adwuma na wonfa emra eno na nam so ma wura ala kwadwo kire maten enra woni eni pipi awura no ma wo mu oduro bi bo na chiri dom na wode ne nkrata akoye na wakwan no wakache National Election Committee ni se ade ba ko betumi aboa ma wonom atumi adi enkunim se wo be ma fanfan ye enso atumi ada wo bra wo beto aba no na wo ko owura John Peter Amewu
Why Emrachebejani, now a count, Yamame Abna or say Asari, Yawano Yamrachebejani, Maditomo Etiwais, now a Samba Juma Ewa for Trosan, any baby account and Mukojani. Sa adia ya sha sie ya ni a ye pese ejina ni atu ya so aba e be part na ni na ni ya sha na me so na medical e ya mi sha na ba be dia na e so delegates na pa pa to aba na so ni pa do wo no a o mu ta ye ko na chi no ye o mu je ni say delegates no e be yi obi a say be ye say MPP fo nko na pe obi a Ghana fo ni na pe no si e bi ni part na ni ma Ghana fo ba to aba ma se mu pro obi a Sansi wa ke nyina no obeti omudi a na toso bi enu omo pe obi a se bi wasti no bi a ye share party na se na omo nyina ni se since 1992 the party ma akote so a some party ma ye toso mi ensa omo pe obi a owo ensuade ehunu sonko bi a obeti mi ama party na peja na fe abema ahoto aba party te enu so omo hwe obi bi ana fe so omo pe obi a ọwọ́ nimdeɛ any experience deɛ deɛ amanfoɔ no hyɛ ne nsa a adeɛ how yɛn wɔ Ghana a sɛdeɛ adwuma bɛba na yɛakɔ yɛn nim na ɔmo anatu mpoɔ no ɔwɔ ho deɛ na ɔwɔ wayɛ bi da ɛno so ɔmo hwɛ saa ɛne ntwa tɔ koraa ɔmo hwɛ obi a obɛtumi aka Ghanafoɔ nyinaa obɛtumi aka MPPfoɔ nyinaa bom. Ora alai kwajo chiramaten afei yɛnkɔ ntento hɔ adwumakuo no mu onipa bi ayɛ adwuma Wachina da so wagina ho mia kwa ba fa so an ho be henha no ntina ya na wote kakra ede to ho na do ne amansan edi nketa ho de ma sa ntinto adwumakuo senate no eye owura Kwasi Gashon wone nsantwrofo di nkomo wonkramantam no de atodwa no osre adwumawura no se eye sa wonu obi ya adwuma sabia mu sabia kronto emuni pa ne se sabi wo ye Kwasi ampani bi ahwe na de wo so ye no ye bo ano India Senate contribution mom workers ne besre se bibinti na ntumi a tweben Senate office na yentwetwe nkomo na yentumi hwe kwan ye be fa so obeba bechia na nyesa o cha na penalty so build up and as interest I was kind so build up na eto de bi na ye brew let us say bomodin abechia so bomodin na chia mentem nyesa Senate yempese no bi be court but nipa daache ho na ye ho djuma yempese obi be call retirement a onya ne pension eba ne sa na say yetumi tu anoma na na ma ebetu ni say ye ne de nipa no be court say ye be bo no court say when tumi ntu anoma be chia na je say court so na wan hwi yi a ye de obetumi atum be say 5 years na san aboka nti ade na obetwen ama edu sam pempen so nti ye be sere say bomodian na tu anoma player bia onye sa no tu anoma na uye worker a one player nti ama wa Pacho, Bomodiana Chiben, as we are not a fraying. That was 0302 611 Ewura Kwasi Gashon okasa de ma ntento ho adwumakuo senate men pastor mo hene eye ni tobobo dai ampa woto sunsia se de nyina hu video a security ene na mo frame mu ena no green Ghana day ya University of Ghana for the time so na no dan kwa kufu adu ko bie ene ewura no mani ti ne twetwo wuro ni pabiankoma na bra ye bo man ni nyina ahye nso nwom na so na ntem se de Ghana de ene tie no wo ka wa wugina ho ukosuku wansana ka kuro mu a wugina ho na no na adu soli gira na chese wo hitiwa Washen Kramantam Swafos on Cancha, Wahine said one sorry, and any Ghana higher the J. Wahina Trancrata, the Piemont Society Brew, or the chop more than the Mamma Penin or Magana Funada, Nangasa Sabi Buru, one way will be our new Maba Pow, take our mind when him, now where the any Abjebro from Soka Crabbing a baye, and when you were the chapa at the Magana for any man penny, say it's you. And what should be a chira and crata a Piemonteso. We are seeing now what I were you so kind for dia do muye adwumaten you are set a champ on a poemantam no so for what then some kakra atudwa na samua what dia atudwa nya be na wo sefa no e wo poemantam no trese e bra so se ye nyina ye kabomu na sa su ene ban no ye nyina ye hwe na yetu ase na yesu ban papa kra ya was a blink where to one of pregnant to ye e wo abel to ye demo wo school dem no e wo se nyina e da ya pam na ye hwe ni e ye mo fra ye twase no one shase e de pa entem a emu wo fi so se e wo so ko ye twuma na isa se de abokyere wo fi nti no wo ye twase e bi ni de ye wo boapayo se wo be twi mo fra se ama mo fra akoso a ensese wo so we enya se wo titi o ba wo fi na abosoma na se ko sense ma ono e be wo be we eye se abofra we fi na betri wo se na be betri bo ni be so no se
etwagu ye yewura set a champion na ye poye mantam no so afo na no achi dwumade no asia no DC ya wo ayensu ano onabo Joseph Awuku ansa inkum ono so den san kakra e man sam trofo Charlie bad don't be by yensu ano na ye ni jesema na man konfo hu ba bi ayensu ano yensu ye wo yes na say kola bebre wo a mo nko school be hu ano mo omo e ka okada adan a ne maame a ne papa to okada ma no so mfa anye dwuma no pesika mrefi the school kra no be kono na hoye empty 2 your market e wo ha obakono na nkola no ti dwam etoniema on behalf of the parents we down me maame aso me say meton brode man kan ya na abanche ti say as adia ha adwen be wona kola say ne ka no omo na mafum ni say so be ko school no do mo ye dwuma den e wo fum one kola ne dachi and I say tie nkola no e fa ahodie su but say say ba ni sa ye ofo no ne mpena say ti ye dwuma den e sam ye ni fufre de hwe ma no na dachi bi yan so ye nko ma kola na baba ye den abehwe Yesra eneno ye maame Josephine Awuku ansa inkum ona ye DC enye Ira Josephine mfanche anofo brejo ona na yete nenkan Aprosi force wa free shemu bi ase wo mentifie poye ni nyina dane sa baba wa bia ni video ni na mu se mabunu wo kro no mu atuagu ne so atete ne ho atade ye na yaka de agese ensese ye de ye nipa kra asem yi wo sesi e wo zibira edwom ni nyina dane se wo mse baba wa wo ku ye mfura ni na ne ku no etoto mai wa mo na ade a na ese wo no so wo mutumi boro no ye na yaka de etete ne ho ntade ye a kire se wo man ga na wie ye bire ye ni bia bayi nipa da so te baby ye say dia na ahometi video no ne yawro no a woto asakana man ekora ekokeka no yawro wosempa na protifo se wontra ese enya hwe ha wo be frase no ya asem mu echihyemu asem hadwen na me chesa suru wokura amani adi no hadwen pa na ne ku na adi boni ono de wa mo dai hadwen so be wro ba ho pa to this enemre mani bia bai on say yakura na ade akata picture na new na den kamre bi ma ashekufu go abaso ye beje obi ba enwa wa antie Sompa ngomo ye kwaya ni mu wo ensamfoforo na ye ba Kumasi ha ya ye ma me afia kona do na kasa de ma Kumasi Metropolitan Assembly ne samtrofo adi nkomo ne nyina no ya bobo ya ene ne Prague ya ho nsensemu a empanifo hwe se ekwampa obefa so obia betimi ahu nanim ewa adwuma wo ye na obia adwumade ntimi nkosi ne yonko kwan na sede one samtrofo cha asem no ne holistically na also minor NHA say a bebra cry and accident but we check him and restrict medie Central Business District. And yes, I see Kumasi Metro no and omo film name omo media omo baby di Central Business District no and I restrict omo. And then say ofa baby to say the office one run about neighbor or says odru race course ano honum anase imbom honuma e ho na ye end point so officer stretch no so e ba ofa so run about no ofa Ashtown so odru sa Metro Junction e ho end point to mean to asubim so offer ban to maso so wodru mfanochi na gia ho end point to mean the end to asubim now offer free RCC and enclave ho no ma so reach police station and end point so offer so for life so neighbor the kind run about end point okay so offer binchi offer tonsu ko Oju Puma filling station honum so end point honum. Okay. Into Beba it was so factor of airport runabout. Now of Famenshia runabout. Oju National House of Chief end point to mean to us be far Ahonjo Afa Tinga Junction. Baba Range Police Station so end point. And now free as a Mampon so nearby Udu Abu Station. The end point. So for so don't cake an end point. If we take a quine so neighbor so the end point. Yaba efia konadu ekasa de Kumasi Metropolitan Assembly. Ababa we bia wanyen Judiciary Assembly no wagina ni so papa ijazongo ye no wo Oforikro municipality wa twese kan de ya won nkanchema wanyen Judiciary no nwoche Joseph ba wa yem se surudu ama yensom de du teka ya sabia timkaja wadane atoya wati yanom ensiedo nebra benes eduse ebo aten ya wono ye kotie beka ni de maso pansa ntwerofo ekopie ho no oni abrantie wo mame ekasai Didi Joseph Bawana. Nempana wana no hono.
akasakasa nesi ntem wo ma ka kura ma sam na twa afi wo mu pia abonten asam na kwosore wo dendenden ma ayese ka atwe ma oba na timi abo awuro bi dem akotwe sekan aba wo me ba na me ba na toye mu wa wankasa bi asam na ha me pa nti kwan e ba fa so a case ni ye be pede case na na mi wo ma tena be o mo nya be 20 be 20 years o mu kutan kwala mi nu na ba konfi anchi because oba no ha adwen kakra oba no ya me masam kakra ti anam so kura ma me ka kira be man so hena sa oba no me masam na wo nu ntimi a onya so na me ba na me kan still ha se otano ti se ni mi hu de si ye kwate a man to kwan sare ne ndi a mo kun wa ha wie kopi abontin a ni pekun ba re mu na sam happy hey mami akua yo dia wakofa bani abayi wa wase kan no ene ye so approach for so ni state yo anopay mayen kan fama wo se ba bi a wo kɔ ne ba bi a wo nam bia no e ma wo remfe se obegye mizo ni bi na wo de ahye wo bag m akoda no ko sukua me pa chawo e ya gye bi hye bag ni ma no e boa pomdene pa pani abrewa akokora abrante ababawa obia timinum bi mesre wada eye mizo ene ye de atoso no de ntia ye kan ye de toso e kire wo ene se obi wo ho no mu a wo no waboka aya ade no no tikotia ho no no so ye bi e de frema wi a kire no na ye gu de na wa heda aboka no aye no ni mu ase ye de ne ye mpene sa nti na ye kan na ye de atoso de a kire no mizo no ene da so nti wonam dwom ba bia wo so pe mizo ana utwam e wo so am hase ya wo se oba Sompa TV na Sompa FM wabeto se ye wo hasei baba jimizo ni bi ba ko eka ho so eye 5G enu say no for all your programs eni mizo ni nyina na 5G no say no e wo tia eye tia sei ohun eye kan niema ya bia na eye tia bisa enu so nie unya bi sei no a eye kama papa wodi die wi na re kakra e piano no meba nso maboma ni a kire wo hu de me kire no bibia ye simple kra ena ba ko so woto atia bim to wane ye ketwa ni tini ye kokko obotimi de ahye wobotom sa pepepepepe sa de to wane tini sitie no sa na nsa na ewom no so no esi atia nyansa ebro ye frɛ no aperitivo emma hoɔdene papa drinks wo kɔ Italy mamu a enso tokora mesrawo frɛ number isisi a menu aba agibiton mo amuton nsuo ne drinks bia no mo frɛ number isisi a na ye mmerɛ mo bi 0246 270 221 0246 270 221 Pawoti yanka Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewo nkranza ene ne mpotam no achi Sompa 98.9 so ewo sunyane ne mpotam ye nua ne kabomu a ye de ebrel na na kwabra kese na fe ohini ni amakrancha da zo asante ebo benedict chesamufo akosu somo ami sese Japan wono na no pay obaba adwuma men freedom for iman so twa prosifo ayi a ono so hyemu a tuburu mu a e de emaye yes sorry Gana manche chiriye mo ni before eni abemfo dodo no a kire se omai betum pon na emu mabunu dodo no anya adwuma ya ensa no adwuma tete ye ka ho enti na make for KB vocational